ćemo raditi i dalje trostruke integrale. Jednim dijelom, dakle, ćemo napraviti trostruke integrale u drugi. Ovo je sve u kartezijnim koordinatama, morat ćemo napraviti drugi koordinatne sustave, to su cilindrički i sferni. Podsjetit ćemo se polaziti za dvostruke. Te kad sve to obavimo, onda ćemo ići dalje. Znači, tako da vraćamo se još dalje na trostruke integrale. Idući puta, a vi počete nećete izračunati na glas 1 kroz ovih x plus y plus r plus 1 na treću. Ako je područje B omeđeno plohama ovo su rubovi, dakle to tipično u zadacima vam neće pisati ovaj način zadavanja tijela, nego će biti ovakav, mislim, na novi plohe koji su rubovi, što je samo crtanje jednostavnije, a onda ovo je direktno u stvari ono što se iščitava iz stranica. Znači ovo su rubovi, to su 4 plohe, kojih 3 imaju svoje ime. Jedna baš nema ime, a 3 imaju ime. Kako se zove? Koordinatne. Os je pravac. A ja cijelo vreme kažem plohi. Znači koordinatne ravnine. Znači, ajmo mi prvo to nacrtati. Kruške i jabuke. Nema tu sad više ništa dvodimenzionalno, x jednako 0 ne može biti pravac. X jednako 0 u prostoru. Taj izraz zadovoljavaju sve točke u kojoj ravnini. YZ, tako. Znači, ovo mogli smo isto tako mirno reći da je ograničen sa ovom plohom i sa ove 3 ravnine, ovo su koordinatne ravnine. I to redom, jel da, ovo je YZ, ovo je XZ i ovo je XY. Znači, x je 0, kad je x 0, to je točno ploča. Ravnina u kojoj je ploča. U redu? Y je 0, to je ovo. Gledano, da nije projecirano, bilo bi točno ovako stajala. Y je 0, a Z je 0 je ovo. Može? Vizualizirali, zapamtili takve stvari. Malo je zvuči trivialno, ali s obzirom na onu parabolu bolje da se kaže. To smo sad sigurni. Što je ovo? Kažu ploha. Kakva ploha? Je to nešto ovakvoga? Ili je ravno? Čim imate ništa drugo nego ja ovdje na prvo, onda ovo je ravnina, pa onda je ravnina ravna, a ovo je ravnina koja, ovako kako napišemo, mogu odmah smatrati da je napisana ovako. Zašto je to važno? Da ovdje neki drugi broj podijelila bi s tim brojem, dobila bi segmentni oblik i ovo su mjesta gdje ta ravnina prosjeće x-os, y-os, z-os redom. Potpuno isto kao kod pravca u dvije dimenzije. Sjećate se? Znači, ako je ovdje 1, ako je ovdje 1 i ako je ovdje 1, naša ravnina stoji nekako ovako. Nagnuta je. Gdje vidite njen trag? Ovako, ovako i ovako. Od nje
Ne vidite više dobro ovaj dio unutra. Vidite ovo i ovo. Može? Kako je ime ovog našeg tijela? Kako je ime ovog tijela? Molim? Retreder, da. Nekad davno su bili jogurti takvim tetrapodikotiranjima, a mislim da ovako bi vjerojatno nije niko od vas vidio takav jogurt u životu. I to je tetraeder, jer da osim toga ima jako lijepu urednu stranicu jedinične duljine, ima pravi kut na ovome vrhu unutarnjemu, sve vidimo prikladno i jasno. Dobro, tijelo nam je sada jasno, imamo jedan tetraeder, išpristavljen simpatičan, sve ok s njim. I što sada? Sad treba raspisati granice. Ajmo ih napisati prvo onako lijepo na miru, na način da što napravimo? Da ga pogledamo do zgora i vidimo kako gledamo tlocrt, jel da što ostane od njega ostane u x ravnini ovaj trokutić. Isto možete zamisliti da ste ga sprešali, ili možete zamisliti da ste napravili ortogonalnu projekciju, ili možete zamisliti da ste sjeli na vrh ove Z strelice i gledali dole. Kako god ste to sebi predočili, ovo što vidite je ovo tu, ovaj trokutić ovdje je popunjen, van toga ne vidite tijelo. Znači, projekcija izgleda ovako, ovdje je 1 u 1. Dakle, što se tiče projekcije, ajmo prvo pisati po x-u, pa po y-u, pa ćemo onda natrag gledati šta se po z-u dogodi, što kad ga vratimo, kad ga odspljoštimo, što on. Kad ga spljoštim, dobijam trokutić u 2 dimenzije, kad ga ponovo spljoštim, dobijam samo dužinu po x od 0 do 1. Jel to? Može? E sad da bi ga vratila natrag, onda ga vratim natrag i onda kažem idem s pravcem. Šetam se po pravcu okovito na ovu oznaku koju sam spljoštila. Ulazim u ravninski lik, izlazim iz ravninskog lika. Tamo gdje ulazim, što je sa y je 0. Tu gdje izlazim, to je ovo tu. Ovo je trag ovoga kad z stavite na 0. Kad z stavi na 0, što ostane? Ostane x plus y jednako 1, jer ovo se sve u z je 0 ravnini događa. Ovo sve događaju u z je 0 ravnini. Pa ova naša ravnina x plus y plus z jednako 1 se svede na ovo, njen trag je ovo tu. Ovo mjesto je mjesto koje zadovoljava x plus y je 1, odnosno y na pomoću x napisan je 1 manje x. Dobro. I sada moramo vratiti treću dimenziju natrag. Sad odemo ovdje i sad kažemo ok. Sad kad bilo kroz koju ovu točku ovoga trokutića učem okomito na x, y ravninu, paralelno sa z osim nešto, onda negdje uđem u tijelo, negdje izađem. Uvijek ista priča. Gdje ulazim u tijelo? Dole. Dole je koliko z? Koliko je dole? Z je 0. Jel sam z je 0? I onda šetam još u tijelo dilema i skupimo u ovu ravninu i izađemo van. Tu gdje izlazim van, na ovoj ravnini je z zadovoljavanje našu ravninu. Znači ova ravnina je x plus y plus z je 1, z je 1 manje može? Ovo je nam jako jednostavno primjer gdje je to jako lako napraviti. Ako ga radimo dovoljno sporo, međutim, onda bismo mi svi mogli shvatiti kako se to radi i potpuno isto razmišljanje vrijedi za bilo koje kompliciranje tijela. Zato što se ovdje ne moramo baš pretjerano naučiti da vidimo te stvari, ali to je način kako se to napravi.
plošite u x, na minus plošite na x os. Pogledate od A do B, gledate pravca ovoga i to ne izgledate donju gornju granicu, pratite ovdje, dignete, vratite natrag unutra dimenzionalnosti, gledate plohe gdje se ulazi, gdje se izlazi. I to je raspis skupa B na način da on kaže x, y, z je u skupu ako zadovoljava ovih 6 nejednakosti, jer 6 ih je, i on definira taj skup na način da sad možemo raspisati granice. Može? Sad svi znamo raspisati granice, jel? Naš integral od dx, dy, dz kroz x plus d plus 1 na treću je jednak. Samo čitate ovo što ste bilo napisali. 0 do 1 dx od 0 1 minus x dx i od 0 do 1 minus x minus y dz, a kod integralna je 1 kroz x plus y plus 1 na treću. Tako je zadano. Ovo se direktno pretvara u granice. Vanjske moraju biti konstantne. Ovi smiju sadržavati ovu varijablu, a ove smiju sadržavati ove dvije varijable. Budući da je z unutarnja varijabla, nijedna od granica on ne smije sadržavati z. Dosta očite greška, ali morate ih biti u stanju prepoznati u slučaju kraju. I to je to. Ostatak priče je računanje 3 jednostruka integrala, gdje se ono što moramo raditi svede na to da treba izračunati vektor integral, da treba imati na umu koja je varijabla u kojoj trenutno integriramo i da treba izaći na kraj sa ovim integralčićima, ali to nije neki naročiti problem. Što se ovdje događa? Ovo je integral isključivo po z-u, kao i kod dvostrukog unutarnji, samo ovo je živa varijabla, ovo ostalo su konstante. Oblika je to nešto, pa na treću jedina pametna stvar je napraviti. Kako ćemo ovo riješiti? Da vam tu piše z plus a ja je konstanta i piše na minus treću dz i nekakve granice su. Kako bi to integrirali? Pa važno bi proglasili novu varijablu t koja je z plus to bla bla što god bilo, jel da? Onda biste imali t na minus treću dt. Znači jedina pametna stvar ovdje je potrpati sve x plus y plus z plus 1 u neku varijablu t. Mislim da nema baš velikog izbora oko toga, da vidimo što s time dobivamo. Jedno što sigurno dobivamo je bitno jednostavnija podintegralna funkcija, jer će podintegralna funkcija biti t na minus treću. Drugo, ako diferenciram i lijevu i desnu stranu, ali sa stanovišta z-a, onda je ovdje jedino z živ, ovo ostalo sve postaje nula, pa je dz isto što i dt. I što moramo obavezno napraviti? Granice. Kad god mijenjam granice u određenom, varijabli u određenom integralu, onda granice se mora izračunati te nove, granice po t-u, a ne granice po z-u. Znači imamo, reći da to sve skupa, to na minus treću lagu, radi supstituciju, da budemo malo podsjetimo se strategija. Onda imamo, znači, 0 do 1 minus x. I ovaj integral postaje integral po t-u, gdje ako je z 0, što je sa t-om? Z je jednako 0 na donjoj granici, t je jednako 1 plus x plus y, jel da? A ako je z jednako 1 minus x minus y, onda je t jednako x plus y plus 1 minus x minus y i plus 1. Dobro računala i to je 2.
donje granici 1 plus y do 2. T na minus treću, dz i dt su isto. To je jedan način. Drugi naravno je mogu potrebno još kraće da ide sa diferenciranjem ovakvog integrala. Ne znam što bi vam bilo, lakše i teže cijeniti. Dobro, i sada što radimo? Vanjski miruje integral. Unutarnji integral miruje. Ovaj t na minus treću integriram i dobijem t na minus drugu kroz minus 2. Granice su od 1 plus x plus y do 2. Kako smo se ovoga riješili, ovdje se pojavili dy i vani dx. Može? Jedan one down. To go. Moramo još izintegrirati još 2, ali jednog smo se već riješili. Pa imamo ovako, znači integral od 0 do 1, integral od 0 do 1 minus x, minus jednu polovinu čak možemo baciti van, t na minus drugu postaje što? U gornjoj granici 2 na minus drugu, to je 1 kroz 4, a u donjoj granici 1 kroz x plus y plus 1 na minus. 1 minus drugi i ovdje dy i vani dx. Može? Minus jednu polovinu sam bacila van, te u gornjoj granici na minus drugu je 2 na minus drugu, to je četvrtina, a u gornjoj granici je kompletnih 1 plus x plus y na minus drugu, znači ovo. Dobro. Dalje. Vaša reći ćemo to čudo 1. Sad dalje. I sada ovako. Sada imamo jedna polovina. I sada imamo ovako. Imamo jedan integral, vanjski dalje je od 0 do 1 dx je, a unutarnjih su postala, ajmo reći 2, jer jedan je 1/4 integrala od 0 do 1 minus x dy. Minus, ovaj drugi integral ide od 0 do 1 minus x, ali je 1 kroz x plus y plus 1 na kvadrat dy. Sve manje dx. Koliko je rečeno? Ne znam. Dakle, imamo minus jednu polovinu. I šta sad imamo dalje? Znači ovako. Ovo je integral od 0 do 1. Prvi integral je lagan i iznosi y u granicama od 0 do 1 minus x. Ovaj drugi integral ponovno neka supstitucija. Možemo na isti ili drugačiji neki način raditi supstituciju, ajmo na isti. Sad ću izmisliti varijablu koja se zove malo s, koja je x plus y plus 1. Sada je y živa varijabla, x1 su konstante, pa je ds isto što se zove y. A granice su, kad je y jednako 0, s je jednako x plus 1, a kad je y jednako 1 minus x, s je x plus 1 minus x plus 1, dakle 2. Brže sa uvođenjem poznačnih diferencijacije radi jako malo vježbamo supstituciju po špagi radi. I imamo granicu integral od 0, do
ovoga, to je do 2. 1 kroz ovog na kvadrat je s na jednu drugu, dx i s su isto, dx. Samo dalje, minus 1 kroz 2. U gornjoj granici to je 1/4 od 1 minus x, u donjoj granici je 0. Minus s na jednu drugu nakon integriranja postaje s na minus prvo, nego minus 1 integralno od x plus 1 do 2. Malo nam se toga integrali, stopit ćemo. Sada, ovdje imamo integrala će biti, dajmo to da ne pokažem, znači imamo minus 1/2. Prvi integral je 1/4 integrala od 0 do 1 od 1 minus x. To je ovo. Slažite se nam? Da. Drugi integral minus minus plus je znači plus i onda ide 1 kroz s, što je na početku 1 integrala, minus 1 kroz s, ali za donju granicu je kroz x plus 1. Možemo spori. A ovo uštavanje granica može. To da ne stigne od 10 kakama. Da. Ima pitanja? Znači, gotovi su granice i ovo je ovako. 0 do 1 dx. I sad je to već prilično sve jednostavno i onda imamo minus 1/2 vani, 1/4 vani, a ovaj integral je lagano. 1 nakon integriranja postaje x, nakon integriranja postaje x kvadrat kroz 2, granice su od 0 do 1. To sam ovo. Plus preostaje 2 integrala. Ovaj je 1/2 integrala od 0 do 1 do dx pa je to x u granicama od 0 do 1. Znači s tim sam ovo riješila. I ostaje samo ovaj zadnji koji je minus integral od 0 do 1 dx kroz x plus 1. I sada je to već vrlo blizu kraja. Imamo minus 1/2. Onda imamo unutra 1/4. U gornjoj granici 1 minus 1/2. A u donjoj granici je i tako sve 0. Da. Pa plus 1/2 u gornjoj granici 1 u donjoj 1, znači nemamo ništa pisati. I ostaje mali zadnji integralčić kojega možemo riješiti na dva načina i neke već te substitucije na uši izlazi. Pa ću ja napraviti ovo, pa ću napraviti ovo i to je to. Diferencijal od x i diferencijal od x plus 1 su isto. To mi štedi mijenjanje granica jer sam zadržala x, izračunam integral ovaj, to je tablični ln od toga, x plus 1, i granice se prepisuju. Ako niste sigurni, radije radite substituciju i prozovite x plus 1, ne znam, variablu z,
duplo V, malo V, žnj, nešto i to riješiti. Ali trebalo bi doći ovo ovdje. Ali ovo kako ste ga se zove to? Koje? Možete postaviti konferencijalu. To je kratka verzija supstitucije na način da ne dajete ime toj novoj varijabli, nego se ovi plus 1 samo gurne po znak diferencijala, vođenje po znak diferencijala. To vam sigurno negdje tamo u zbirkama za integrale jednostruke ima. Ako radim supstituciju dugačko je jedan način, ako mi se ne da radi dugačko, onda nekad mogu ovo. Nekad ne možete vidjeti. Ja ne raditi bez da napravim kako treba imenovanje varijabla, ali kad je razlika između stare varijable i nove u konstanti, onda vam je puno logičnije i kraće ovako raditi, ali nemojte se za sad zamarati s time. Što smo mogli? Mogli smo reći da je, ne znam, u jednako x plus 1, pa bi do u i dx bilo jednako, ali bi te morali granice ponovno raditi. Tako dalje, probajte i to. I sad je to, znači ima minus 1 polovinu, 1 četvrtinu, 1 minus 1 polovina, 1 polovina, plus 1 polovina, minus ln u dvojnoj granici je ln od 2, a minus minus je plus ln od 1, što je opet znači imamo jednu osminu, imamo jednu polovinu, imamo jedan od 2 što možemo pustiti, ono što bi sramota bilo da ostane ovdje, bilo bi sramota ne zbrojiti ovo, to je jedno, ono drugo što bi bilo naročito sramota je da vam ostane ovo ovako pisati, jer je ln od 1. Ajmo ovako. Ja vam mogu oprostiti da ste zbunjeni u jednom trenutku i da se ne možete sjetiti. To su neke informacije ispod svega koje biste morali znati i koje bi vas morale moći izvući iz ma kojih situacija. Ona na pustom se otoku nema priručnika, nema knjige, a 2-3 pametne informacije bi vam morale biti u glavi. Uvijek dostupne. Nisu jako teške. Jedna je da ako je e na x jednako y, koji je smisao ln-a? Da kad znate y pogodite x, da napravite suprotno od eksponencijalne, dakle ln od y je x. Znači, morate znati da logaritam ubija eksponencijalnu funkciju. Ako je on nju vraća, rekonstruira izvorno od kojeg sam ja broja dobio y. Pa sad kad ja pitam koliki je ln od 1, onda se ja pitam na koliko je 1. Svaki broj na nulu je 1. Prema tome, nemojte si dopustiti da se ne možete sjetiti što je ln od 1. To nije broj koji biste morali baš nužno dati na pamet u trenutku šoka, straha, traume i tako dalje, ali ovo jednostavne stvari mora biti neke ono uklesane u mozak da se ne može dogoditi. Zašto? Jer je 2 na nulu 1, jer je svaki broj na nulu 1. To je pretrivijalno da ne biste znali. Pretrivijalno da ne biste znali da je ovo obrnuta operacija. Spojite te dvije